Umufasoni rero ni ijambo ry'ikirundi bavuga ko aho hambere hahise amapfa yoba yarateye umugabo n'umugore bigira inama y'ukuntu boka ivyo bafungura. Umugabo aripfisha hageze ku maziko rero umugore abwira abaje kumufuba ati nimushire kivurindira ndamusezera ubwa nyuma ngira murabibona no munsi uko bigenda. Niho rero ngo yongorera umugabo ati korora bumve ko ugihema ntibakuzikubona. Umugabo agira ukuno abaraho bati agarukiye ku cobo no kumukeza. Baragemura abandi baramugabira bati uri sigivu no kuvuga umuntu ashobora kuba aramye cyane canke umuntu akoze ibintu bitangaje canke umuntu ivu ritamubwiye ko ararisize. Nuko rero haheze iminsi umugabo abwira umugore ati nawe rero uramukiwe kwipfisha. Umugore arabikora nkuko babisezeranye ariko bagenze ko bamufuba. Umugabo rero mu kumusezera ngo umugore ati korora mufasoni korora mugore wanje iryo jambo ngira ntiryari gwakoresha korora bataraguhamba ubona. Umugore ati oya mushinga nandi n'isoni. Nuko rero baraheza baramuhamba hageze kumuganduka ko ni umugabo yabiganira uko byagenze baro bati yishwe n'isoni. Nuko rero ijambo mufasoni riba riravutse vuga ngo umugore nyamugore hagukora ibitera soni mu bantu yemera gupfana isoni. Kazoza FM, be your own boss.